Amen. Ngiyabingelela ngegama leNkosi uJesu kuzo zonke la kufinyelela khona izwi likaNkulunkulu, kufinyelela khona izwi le-First Great Commandment. And ividiyo yokuqala sekalokhu bengihambile, sengibuyile ividiyo yokuqala ukuthi ngikhulume, ngike ngixoxele nje ngohambo lwami, ngikhulume ngohambo lwami ukuthi lube njani, ngihambe njani, ngafika la ebengiyakhona. Konke lokho ngikubonga nje, ngibingelela umoya ongcwele okhona kule ndawo, ngibingelela nabantu bonke nje abathethe isikhathi sabo babuka le vidiyo. Ngiphinde ngibonge nabasele besubscribe, ngibonge abasherayo, abalayikhayo, abakhomentayo, konke lokho nje ngiyabonga. Nabaphathisayo futhi ukuthi umsebenzi uqhubeke ngoba ngingedwa nje mhlawumbe kube nzima nokuthi ngipostele nevidiyo ngenxa yedatha, kodwa ngoba nikhona nenisapotayo umsebenzi kaNkulunkulu iyahamba kahle kakhulu, kanti futhi ngiyakwazi nokuthi ngiposte ividiyo. Khona senginesikhashana ngifikile, sengineviki nje ngikhona okufanele ukuthi ngabe kudala ngiposte ividiyo, kodwa ngenxa yesimo somnotho bekungavumi. Kodwa ngoba sekuvumile, ngiyabonga uJehova osezulwini, ngilibonga kakhulu bathandwa. Uyabona enikwenzayo la elikhona, kanti ngasuka ngahamba futhi ngathwalwa nguye uJehova ngaze ngayafika la bengithunywe khona. Nokujika futhi ngijikiswe nguye, akukho mali nje isenti nje engayikhuphayo kulolu hambo, ayikho. Nokujika futhi ngokunjalo uNkulunkulu lokhu ephathisa, ethumela abantwana bakhe bethinteka la abathinteka khona, belokhu bewusapota umsebenzi kaNkulunkulu ukuthi ungapheleli kubo kodwa ufike nakwezinye indawo la kunabantwana bakaNkulunkulu abangazwanga leli lizwi, befisile ukuthi nezinye izizwe or nabanye abantu bephenduke futhi njengabo ngoba bona sebephendukile. Kho konke lokho uNkulunkulu uyabona enikwenzayo la enikhona, futhi nje impendulo ikhona. Ngoyaziyo ukuthi yena uzokulenzelani ngaleso sikhathi yabe funa ukuthi anenzele ngaso. So ngiyabonga bathandwa ngegama leNkosi uJesu. Qhubekani nisubscribe, nishare, nilayikha, nikhomenta. Kuyangivuselela kakhulu futhi kuyayenza ukuthi ngikhuthale emsebenzini kaNkulunkulu. Nama-advert futhi niwabuke kanjalo nje ngegama leNkosi uJesu. Ngizofunda incwadi yokuthunywa ngingakakhulumi ngendaba ukuthi ngihambe kanjani. Incwadi yakhona ikuMathewu 10. Inhloko yombhalo uthi uJesu uthuma abapostoli bakhe abayi12. Ngoba abantu bethunywa, hayi ukuthi kuqala ukuthunywa abantu manje, kade bethunywa abantu. uJesu wabathuma abapostoli abayi12. OMose bathunywa, oJona bathunywa, baningi abantu abathunywayo eBhayibhelini, nabanye futhi abangalotshwanga eBhayibhelini bathunywa abantu. Hayi ukuthi uqala manje uze umuntu ethi hayi ngithunyiwe. And futhi ukuthunywa kunezwi oliphiwayo ukuthi uhambe uyolikhuluma. Ngibe ne-challenge kakhulu ekuhambeni kwami la ebengiyakhona nala engifike khona nje. Abanye abantu bethi ngelinjani leli zwi alikhulumayo elihlukileyo naleli esivele silishumayela. Leso sikhathi bengakezwa nokuthi lo muntu uthunyweni. So ngesinye isikhathi umuntu uma efika ethi ngithunyiwe, kubalulekile ukuthi uzwe kuqala ukuthi uthunyweni, bese uyaphendula usuzwile ukuthi lo muntu uthunyweni. NjengoMose wayethunywa ukuthi ekhipha abantwana baka-Israyeli. Qha into ayethunywe. Lezinye izinto ezasezisenzeka kodwa zazisenzeka emva kwezwi lokuthi kufanele ekhipha abantwana baka-Israyeli. Ngiyaxolisa bathandwa, ngisuke ngaphazamiseka kancane ngomsindo usukhona eduze nami. Kwase kuthunywa nabapostoli, kwathiwa befike bekhuluma ukuthi umbuso wezulu ususondele. Bheka ukuthi uNkulunkulu uma ekuthume ekutshela ukuthi ufike uthini, awuchumayeli anything, lento oyicabangayo nje, awuchumayeli lento oyicabangayo. Uyatshela ukuthi ufike ukhuluma okuyikuthi. Uma ushumayela intshumayelo yakho iqondane nalokhu okuthunyiweyo, ngoba ngeke ufike ukuthi umbuso wezulu usondele, ngoba bazokubuza
njengoba babebuza ukuthi pho senze njani ngoba lithi umbuso wezulu usondele. Sokufanele bechaze ukuthi yenzani kanje 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 ukwenzela ukuthi ningene embusweni wezulu. Uyabona? So mawuthunywa uyaphiwa izwi olithunyiweyo. Njalo mawufikile kule ndawo othunywe kuyo wafika wadropha lela izwi, awusathunywanga, usuqedile ukuthunywayo. Awuhlali uthunyiwe njalo. Cha. So kungamangazi abantu makufika umuntu ethi ngithunywe nguNkulunkulu. Kungamangazi abantu ukuthi ungonjani othunywayo or ushumayela izwi elingcono kunelethu or njani. Kuneziphiwo zikamoya, kunemisebenzi yamandla, kunemisebenzi kaNkulunkulu enika abantu ukuthi abantu bebe ngabaphathi bevangeli, bebe ngabaphathi babantu kanjalo nje, beshumayela izindaba, bebe ngabafundisi, bebe ngamathisha, bebe ngabavangeli, bebe ngabapostoli, bebe ngabaprofethi. Konke lokhu kuyiziphiwo zikamoya ongcwele okufanele abantu besebenze ngazo ebandleni likaNkulunkulu, futhi ziyasebenza. Waphinda washo uJesu uma enyuka ethi mase nibhabhathizile laba abavumileyo bashumayezileyo bavuma ukuthi ngiyinkosi, mase nibabhabhathizile egameni lami libafundise konke. Mase befundise konke futhi abahambe nabo beshumayele ivangeli kukho konke okudalweyo, benze izizwe zonke zibe ngabefundi beshumayele. Wasesithi kuZenzo 1 laphaya, ngizokuthumela umoya ongcwele. Lowo moya ongcwele uzofakaza ngami. Uzobe usufakaza lowo moya ongcwele masuyehlile phakathi kwabantu. UZenzo 2 bese usho ukuthi bakhona abazophupha amaphupho, abanye bebona imibono kanjalo, konke nje ngeziphiwo zikamoya, abanye beprofethe. So konke lokhu kuwumsebenzi kaNkulunkulu, kodwa ukuthunywa kuhlukile. Ngoba uyasuswa endaweni, uyekiswe yonke into oyenzayo, yonke into obubhizi ngayo uyekiswe, uhambe la othunywe khona. Ukuthi ephuma lapho, suka lapho uye la othunywe khona. Mawuhamba futhi uyaphiwa ama-terms and conditions ukuthi ugxila kulokhu, awenze okuthile, wenze okuthile okuqondane nawe ngaleso sikhathi. So kunganididi masokufika umuntu ethi ngithunyiwe, mmamele ngoba nawe unomoya ongcwele osebenzayo kuwo. Lowo moya ongcwele uzobonisa ukuthi lo muntu izwi leli elikhulumayo ngelikaNkulunkulu noma kulona elikaNkulunkulu. Umoya ongcwele okungawungabazi uyakwazi ukuhlola, uphe futhi isikhathi sokuthi uhlole ukuthi izwi leli elikhulunywayo ngelikaNkulunkulu noma cha. Yiwo ozofakaza ukuthi leli izwi ngelikaNkulunkulu. Ngicela singene embhalweni ngichaze ngiqondanisa nombhalo. Uvesi 1, wayesebiza abafundi bakhe abayi12 wabanika amandla phezu kwawomoya abangcolileyo ukuba babakhiphe nokuphulukisa izifo zonke nokugula konke. Laba abayi12 uJesu wabathuma wabayala wathi, ningayi ngendlela yabezizwe, ningangeni emzini wamaSamariya, kodwa yanini kakhulu ezimvini ezilahlekileyo zendlu ka-Israyeli. Ekuhambeni kwenu shumayelani nithi umbuso wezulu ususondele. Phulukisani abagulayo, nivuse abafileyo, nihlambulule abanochoko, nikhiphe amadimoni, namukelisiwe ngesihle, iphani ngesihle. Amen. Bayathunywa abafundi, mabethunywa abafundi bayatshelwa futhi imigomo nemibandela ukuthi kufanele benzeni. Uyabatshela nokuthi bephulukise izifo, bekhiphe namadimoni. Mase bekwenzile lokhu, mase bebuya bathi Nkosi thina siwakhiphile amadimoni futhi ebesithobela. uJesu uyabatshela ukuthi akukhona lokho kufanele kunithokozise, kufanele nithokoziswe ukuthi amagama wenu abhaliwe yini encwadini yokuphila. Yikho kufanele lijabule ngakho, hhayi ukuthi nikhiphe amadimoni. So kunobungozi emntwini othunywayo or ebantwini abathunywayo ukuthi efike wenza umsebenzi ewenzisisa, abantu mabethokoza besezithathela udumo lube ngaphezu kwakhe, or ejabuliswe ukukholwa kwabantu nokwamukelwa kwabantu nokusinda kwabantu nokuthotshelwa ngamadimoni, ejabuliswe yikho lokho bese khohlwa ukuthi yena uthunyiwe, akusuye namandla okwenza lezo zinto. Abantu begcina bekholwa nguye, bedumisa yena, bekhonza yena. Kanti kufanele ukuthi mawuthunyiwe uzibeke esimeni senceku, ube yinceku vele.
uthi uJesu omkhulu makafane nomntwana. Uma uthunyiwe zifanise nawe nengane, wazi ukuthi uthunyiwe. Ungabi mkhulu kunabantu othunywe kubo. Iba phansi, ubathobele, uzithobe kubantu labo othunywe kubo, bese wehlise umlayezo othunyiweyo khona bezokuzwa kahle. Ukhulume kahle, uthathe i-attention yabo ukuthi ubahloniphe, ube mncane kubo. Bese ubatshela ukuthi ngithunyiwe. Masuthe ngithunyiwe bazomamela befuna ukuzwa ukuthi kahle kahle uthunyiweni, fanele wehlise izwi lokuthi uthunyiweni. Ungakungabazi futhi okuthunyiwe, fanele ukuqonde ngqo. Uma ungakuqondi hlala ulinde uNkulunkulu ukuthi akuchazele ngomoya ongcwele ukuthi yini akuthuma yona, uthi uyekwenzani lapho. Ubuze futhi nemibuzo ukuthi ngabe balungile yini laba bantu, waye kufanele ngiye kubo. Izimpendulo zonke uhambe nazo ngoba nalawo yakhona uzobuzwa. uJohane bambuza ukuthi pho senze njani ngoba uthi inzalo yezinyoka liboniswa ngubani lolo laka. Uthi senze njani ngoba uthi silungise indlela yenkosi. Uyabatshela mayebuzwa ngamasosha, uyawatshela ukuthi no, yaneliswana yilokho enilakho. Ningayenzi kube phezu kwamandla enu. Ambuza amabutho ukuthi senze njani, ukuthi ningathathi lutho ngendluzulu. Yaneliswana isalary yenu. Ungathi usesikhundleni esithile bese uyenza wena ukuthi ngoba unaleso sikhundla, unamandla kuleso sikhundla okuso, sufuna ukuthi kulowo msebenzi okuso, ufuna ukuthi abantu bezwe ngawe or beyenze okungaphezu kwamandla omsebenzi wakho, ubudizisa abantu. I-wrong lento. Sebenza umsebenzi omiselweyo. Bayabuza abanye bathi pho senze njani, uthi phana ongenakudla ukudla, ongenangubo futhi wenze njalo, umuphe ingubo. Naye wayehamba eshumayela uJohane ememezela ngaleli vangeli ukuthi ulaka oluzayo lukhulu kakhulu, phendukani, bhekani izembe libekiwe empandeni yemithi, ligawula abancane ligawula abakhulu, lungisani indlela yenkosi. So uma iqhubeka lale ncwadi iyakhuluma uthi ekuhambeni kwenu shumayelani nithi umbuso wezulu usondele. Abantu babebuza ukuthi ngoba uthi usondele pho thina senze njani. Funeka izimpendulo lapho. So uma uthunywa kufanele nawe ube nezimpendulo ukuthi abantu mabebuza ukuthi pho senze njani uzothini. Lezo mpendulo futhi ufanele uzithole uNkulunkulu, ngoba leyo ozoyicabanga wena oyiphendulayo ayisiyo. Fanele uzithole uNkulunkulu. So uthi ningaphathi igolide nasiliva nathusi emixhakeni yenu, nasikhwama sendlela, namabhantshi amabili nezicathulo, naludondolo ngokuba isisebenzi sifanele ukudla kwaso. Ungakhathazeki ngokuthi anginamali or kuzokwenzakalani. Wena accepta masuthunyiwe, kodwa uhambe endaweni ethile uyobatshela ukuthi okuthile, accepta ukuthi ngithunyiwe. Ngiyakhumbula uNkulunkulu esekhulumile nami, bekuFebruary ngaleso sikhathi, uthi end of April, hamba endaweni ethile, ufike ushumayele, ufike ubatshele ukuthi kunezwi engalitshelwayo, kodwa ngiqale ngihlangane nezinkokheli kuqala ezamabandla, ezabo bonke nje abantu, as long as uphethe abantu ngaphansi kwakho, kwakuthiwa ngihlangane nabo. After that bese ngihlangana nebandla, ngivakashele amabandla for 2 months. Kodwa kunzima kakhulu. Kwenye imini ngathi ngibheke ku-podcast Quarter to Media laphaya, ngabona ubaba uCebekhulu. Nguye wenza ukuthi ngizethembe nami, ngethembe noNkulunkulu, ngithembeke kuNkulunkulu, ngithi akahle ngihambe. Ngoba wachaza indaba enkulu kakhulu ukuthi yena wathunywa uNkulunkulu, waqala wavula ibandla yenze okungayisikho, azange lihambe kahle. Kodwa wagcina esevangela njengoba uNkulunkulu wayemthumile ukuthi endaweni ethile. Ingekho imali, kungekho akuphethe, kodwa wagcina ehambile eholwa nguNkulunkulu, waze wajikela ukuholwa nguNkulunkulu. I-testimony yakhe nje yanginikeza amandla ukuthi nami uNkulunkulu uzongihola nakanjani.
noma ngangazi ukuthi ngenze njani. Ngoba ngaleso sikhathi futhi bengisemsebenzini ngibheka umuntu ogulayo, ngaleso sikhathi futhi ngimthanda kakhulu ngingafuni ukumshiya kulesiya simo. Kanti uNkulunkulu maye kungu-February, at end of April, ngifuna ukuthi uhambe uyoshumayela, ngifuna uhambise izwi elithi kubantu bami. Ngaphatheka kabi kakhulu ukuthi ngizomthini umkhulu egula kanje, ngoba ngiyamthanda, ngifuna ukuthi abe right. And ngibona ukuthi ukhona umuntu ongamnakekela kahle njengami, ngifuna ukuthi ngimnakekele nawo kuze kufike ekupheleni. Kanti uNkulunkulu yena uyazi ukuthi kusiyafika leso sikhathi, end of April, uzobe semthethe umuntu wakhe, semphumuzile. So ngokunjalo wagcina esehambile umkhulu phakathi kwa-April nje sesiyaphela. Kwaphoqa ukuthi hayi, ngoba vele esehambile awusekho umsebenzi wami. Nami ngabona kufanele ukuthi uNkulunkulu izinto zakho uyaziqondisa, uziyenza ngendlela. Shuthi vele sokuyisikhathi sami sokuthi ngisuke ngihambe ngiyokhuluma le message yakhe angiphathise yona. Ngasuka-ke ngahamba, kodwa ngihambanga ngaleso sikhathi, ngadileya inyanga yonke. uMeyi wonke, ngoba ku-end of April. Ngisaba ukuthi ngizofika ngihlalise abantu abadala, ngizoqalaphi nje, ngizoqala kubani, ngingazi. Ngenhlanhla-ke nginaye umzali osekhona oyinkokheli futhi naye ongubaba. Ngafika ngahlala naye phansi ngamtshela ukuthi ngithunywe uNkulunkulu, angizange uzolibona, angivakashanga la ngithunyiwe. So angizange uzohlala ekhaya, ngizohambela amabandla. Kodwa ekuqaleni kuthe ngihlangane nezinkokheli, ngizitshele ukuthi zeluse imiphefumulo yabantu futhi bazokulandiswa ngayo. Ayisoze bebuzwa ngokwamabandla ukuthi ngoba wena uphethe iZiyoni, bangapha abantu bakho bashumayeza beZiyoni la. Bakuphi abazalwane be-Pentecostal la? Bakuphi abazalwane babapostoli or abamaRoma or abe-Salvation obaphethe? Ayisoze kubuzwe lokho. Kuzokubuzwa abantu bendawo ukuthi bakuphi abazalwane beSoweto la. Abantu beSoweto uyababona na? Ayisoze kubuzwa abazalwane kahle kahle. Uma ngithi abazalwane abantu bakaNkulunkulu, bakuphi abantu beSoweto la? Ngoba thina masizitshela ukuthi laba esibaphendulayo imiphefumulo yabo masiyizuza siba senkonzweni kuphela, siyakhohlwa yilaba esiphila nabo. Bakuphi abantu baseJimston la? Ngoba la uhleli khona, la ukhona khona nje uphila nabantu. Bakuphi abantu bakoBulawayo? Ngoba wena uhlala lapho phela. Kule ndawo nje ophila kuyo, bakuphi abantu bakhona? Uzofika ubuze ukuthi uyababona na abantu oyakhelane nabo? Kanti ngathina ngitshongo na ukuthi thanda umakhelwane njengoba uzithanda wena. Pho uphila nobani? Uphila kanjani? Uphi umakhelwane omthandayo? Othanda uNkulunkulu ngayo yonke inhliziyo yakho nangayo wonke umoya owakho, first great commandment, umyalo omkhulu nokuqala kuyo yonke imilayo. Indlela yokuthanda uNkulunkulu ikhona lapha kuMathewu 25:31. Mase ekhuluma ethi ngizothi wozani nina nonke, ngoba ngangihambaze nangimbathisa ngomile, nangiphuzisa amanzi, ngisetilongweni nayeze ukuzongibona. Bathi sikwenzeni lokho Nkosi? Bathi ukwenzile kimi makade nikwenza kwabanye. So impilo oyiphilayo la yiyo leyo kufanele uyiphile, yiyo iyenzela uNkulunkulu. Impilo oyiphilayo kufanele uyiphile nabanye abantu. Mangabe niyakhumbula madi ngiletha umbono engaqala ukuwubona nje mangiphendukela eNkosini uJesu Kristu, ngi-accept ukuthi hayi Baba, ngithume ngenze ngishumayele makufanele ngoba mina ngabizwa. Kungayisikho lokhu kube mhlawumbe ngisezweni, ngisahamba ezweni, ngoba angiphendulwanga yikushunyayelwa, kodwa uNkulunkulu wafika wazibonakalisa ngendlela ayizibonakalisa ngayo kimi. Kwaba yikuphenduka kwami, nga-accepta. Umuntu obizwayo hayi ukuthi ungcono kunabanye abantu, futhi bangcono kakhulu abantu abashumayela bephendukile, bephendulwa yizwi. Abanye abantu beshumayela then nebese kuguquka aphendukele eNkosini uJesu Kristu.
Laba ababizwayo umuntu ade ezihambela nje ngendlela zakhe, engakhonzi, ezihambela ngendlela zakhe, bese uNkulunkulu uyambiza, ufuna ukumthuma, ufuna ukumsebenzisa. Unga-accepta usetshenziswe, uqale ukusebenza. Ngesinye isikhathi uyingozi kakhulu umuntu obizwayo ngenxa yokuthi uyakwazi ukuthi ekhuluma ivangeli, eshumayela ivangeli, kodwa yena engahambi ngakho. Akafani nomuntu oshunyayeziweyo waphenduka, ngoba umuntu ophendukileyo kuba nenguquko ngaphakathi kwakhe bese yenza okukaNkulunkulu. Kodwa umuntu obiziweyo uyakwazi ukuthi eshumayele lokhu akuthunyiweyo, lokhu akubizelweyo ukuthi ekushumayele, ekukhulume ngempela. But ungabheka imisebenzi yakhe, ngesinye isikhathi izokulimaza or izokudida or izokukhipha endleleni, ngoba uyathola ukuthi yena akayenzi lokhu akukhulumayo. Iyabe ekwazi okufanele ukuthi ekwenze, kodwa esehluleka ngenxa yokuthi yena akaphendukanga vele, kodwa uthunyiwe. So kuthunywa ukunanzelela, kuthunywa umuntu olungileyo, oqondileyo, oyenza kahle. Kodwa mina ngoba ngithunywe kanje, bengithunywe kanje, njalo ngikhethela ukuthi ngikhulumele leli vangeli, kulokhu engizobe ngitsheliwe ukuthi ngishumayele ngikukhulume, ngilungisisiwe, angizilungelanga, ngilungisisiwe. Kuningi okwenziweyo kimi, yikho uma ngishumayela ngiyangena ezicathulweni, nanoma ngesasiphi isicathulo, noma ngesasiphi isoni, ngiyangena bese ngiyashumayela. Ekushumayeleni kwami ngishumayela ngomusa, ngoba ngifisa ukuthi uphenduke, ngoba nami ngizuzwe ngomusa. Kungayisumusa ngiyabe ngingekho la. Ukuthi asingahluleli, so asishumayeli ngokwahlulela, kodwa sishumayelele ukuthi abantu bephenduke. Uke wabona uJesu uma ethola uMary Magadalena, befuna ukumkhanda ngamatshe, bethi bamthole ephinga. Umama lo abamthole ephinga, I think uMary Magadalena uma ngaphazama, abamthole ephinga, bathi nangu simbambe ephinga Nkosi. Emlayweni kaMose kuthiwa makakhandwe ngamatshe ebulawa, wabhala phansi uJesu, wathola bonke sebebalekile. So ngokunjalo kufanele ubheke ukuthi wena uzuzwe kanjani, uright na. Ungahluleli, ngoba isikhathi sokwahlulela asikafiki. Isikhathi somusa manje, isikhathi sokuzuzwa kwabantu manje. Khuluma ngendlela eyamukelekayo kwabantu, ungasekendi isono, kodwa hlaziyela abantu bazi ukuthi yini erongo ngaleso sono. So kunje, so ngoba ngangikhuluma nje ngobubi bomhlaba, kungenzeka ukuthi ngifike ngithi ningayi ezinyangeni, ningayi kubaprofethi, ningayi kuzangoma. Angeke ningizwe kahle, ngoba la bantu bayasiza abantu, siyakwazi futhi imiphumela ikhona ukuthi bayasiza. Ngeke sibajaje futhi ukuthi basiza ngomoya orongo or ngomoya onjani, kodwa okubalulekile ukuthi sikuhlaziyele ukuthi uma kukhulunywa ngenyanga kukhulunywa ngani, uma kukhulunywa isangoma kukhuluma ngani, kwenzakalani. Wena uzozibonela ukuthi umoya abawusebenzisayo akuwona noma yiwo na. Mase sikubekela ukuthi umprofethi uyini, usebenza ukwenzani, uzoqala ukuzibonela ukuthi bakunabaprofethi bamanga nabeqiniso. Ungathola kukhulekwa kuprofethwa kakhulu, uzitshela ukuthi hayi, la uNkulunkulu ukhona, ebengekho uNkulunkulu. Ebengekho uNkulunkulu lapho. Beziprofithela nje ngemoya ababeprofetha ngayo, or beprofetha ngesiphiwo, kodwa nje abantu bakhona bonke ababalandelayo kanye nabo futhi. Yikho enye incwadi kuMateyu 7 ithi bakhona abathi Nkosi Nkosi abangayi kubona umbuso wezulu. Imisebenzi yakhona yabe ingeyobumnyama, iphika. Ngokuprofetha ungaprofethwa, kodwa mase kufanele ufeze, uthola ukuthi iziqalekiso kuphela. Awaphumi amanzi ababayo namnandi emthonjeni munye. So kuyabe kufanele uhlaziyele abantu. Lana ngishaya amanqampunqampu, ngisazongena kukho ukuthi lokhu kumi kanje. Okwamanje ngisakhuluma ngohambo lwami ukuthi lwaba njani. So ngokunjalo uNkulunkulu uyamtshela ukuthi shumayele kuphi. Abanye laba wabatshela ukuthi bengene kakhulu ezimvini ezilahlekileyo zendlu ka-Israyeli. So uyatshela ukuthi hambela kubaphi.
ngoba ngisho ukuthi mina wathiwa ngiqale ezinkokhelini bese ngiya emabandleni, ngishumayele ngize ngifika ezweni. So ngakwenza cishe konke lokho ngoba ngaqala khona ezinkokhelini, ngafika ngakhuluma nobaba wami ngamtshela ukuthi ngiyacela ukuthi angisize ukuthi ngihlangane nezinkokheli ngoba uma ngingedwa mina ngibacela angazi ukuthi ngaqalaphi nje Nkosi yami. Kodwa yena ngoba usemdala vele ngakwazi ukuthi ekhulume nabanye abantu abadala bemzwisise njengomuntu omdala, wakwazi ukungenzela khona lokho. And usuku olwaluqanjwe umoya ongcwele kwaba yi-Thursday, kodwa kwaba nzima ukuthi mina ngiluveze lolo suku ukuthi uNkulunkulu uthe sihlangane kungoLwesine. Ngathandaza ngathi Nkosi ngicela ukuthi kuphumele usuku lwakho lolo ofuna ukuthi sihlangane nawe. Kwabuya kuyi-Thursday abayihlelileyo sebebodwa bengabantu abadala. From there-ke ngangena nasemabandleni, bangamukela kahle kakhulu abaphathi, abaholi nje bonke engangihlangane nabo. Abanye babephenduka bukhoma khona lapho nje, bephenduka besho ukuthi ayizwi yilo, ngenxa kamoya ongcwele ongaphakathi kwabo okwaziyo ukuhlola ukuthi lokhu ngokaNkulunkulu, lokhu akukhona okaNkulunkulu. Nasemabandleni ngangena ngamukeleka kahle kakhulu. I-challenge kwakuyileyo nje ukuthi abanye mangingakafiki bavele becabanga ukuthi yiphi izwi elingcono ozolikhuluma elihlukile naleli esilikhulumayo. Angizophikisa leli elikhulunywayo kodwa ngizongeza, angizongeza futhi ngizokhuluma ukuthi uNkulunkulu ufuna isizwe sakhe, ufuna abantu bakhe. Kodwa nakhona ngoba ngangifike endaweni, ngithunyelelwe endaweni, ngakhuluma kuzinkokheli engihlangane nazo, ngaphinda ngangena nasemabandleni, ngangakafiki enkosini. Bekunzima ukuthi ngafika kanjani enkosini, kodwa ngizwe ukuthi nginesifiso ngiphinde ngicele futhi ukuthi ngicela nengifikise enkosini ngoba ngachaza ukuthi inkosi kufanele ukuthi ngikhulume naye ngoba uNkulunkulu uthe ngifika nakhona. Ngokunjalo kodwa ngagcina ngincedisekile, ngagcina ngiyibonile inkosi, kodwa zangahlela futhi ukuthi ngiye lapho ngoba kwagcina kusondela insuku zami zokuthi ngibuyele. Seyiphelile 2 months yami zokufanele ukuthi ngibuyele. Kweza omunye ubaba nje akakhonzi, kodwa wayekhona ngalelo langa ma siqala ukuhlangana njengenye yezinkokheli. Wabuya wafaka umyalezo ukuthi ngicela nitshele uMaDubu ukuthi kusasa ekuseni ngizodlula ngimthatha la ngimhambise enkosini. Hey ngathi wow, uNkulunkulu wenzani ngoba mina angihlelanga lento, kodwa ngiyafisa bengazi ukuthi ngiqalaphi. uNkulunkulu uyazihlelela uhambo lwakhe, azihlelela into zakhe zonke. Mangasho nje kwadlule ngithatha loya baba, ngahamba ngafika enkosini, ngamukeleka kahle, ngahlala ngakhuluma indaba yami, lento engithunywe uNkulunkulu. Futhi bazwisisa kahle kakhulu, bathi lento le iyiyo iqiniso ngempela, kufanele ukuthi izwi leli lifike kubantu. Kepha thina ngeke sikwazi ukulifikisa ngendlela wena olichaza ngakhona. Ungaba naso isikhathi sokuthi uphinde ubuye futhi ulifikise kubantu? Ngathi yebo ngingaba naso. Base bethi bazoqala behlanganise isizwe ngoba manje kune-contract abayisayinileyo, babhizi ngenye iprojekthi vele ibhekwe ngamakhosi ngaleso sikhathi, futhi leyo projekthi iba yi-Monday to Friday, yabona. So isikhathi abanaso kahle ngoba Sunday abantu kufanele beye ezinkonzweni, into ezinjengalezo. Isikhathi nje vele babizela abantu ngaso uma kufanele behlangane kuyimihlangano ngabo Wednesday or Thursday. So sagcina sihlela ukuthi ngisazophinda ngibuyele futhi ngiyohlangana nabantu bonke. uNkulunkulu uma evumile kuzokwenzeka lokho. So indaba ehamba kanjalo. Okuhambeni kwami konke abazalwane baxhasa ngemali lana lana nje ukuthi ahambe ngiyofika, nokuthi ngiphathe something ezodliwa ngalelo langa lomsebenzi, kodwa ngangacelanga lutho, ngengicele kuNkulunkulu. Ngikhumbule laba bantu ababefika bengama-angels empilweni yami ukuthi noma i-airtime uyicele kuNkulunkulu, uNkulunkulu uzokunikeza yona. Noma yini nje uyicele uNkulunkulu. Mangabe wabuka ubufakazi bami kaKota to Media eyakuqala, ngathi noma yini uyicele kuNkulunkulu. Ngitshela ukuthi yonke into ngangicela uNkulunkulu, kodwa eprovide ngabantu abasizayo, ethinte lo wamthintayo. Kwa-airtime le azange ngafaka airtime, yayifakwa ngabazalwane
uhambo lwami nje kwa-provide bona abazalwane. Angibazi futhi nabo bangibona nje khona la uma ngikhuluma. Ngithe sengisuka enkosini yangikhulula yathi hamba mntanami sokubiza isizwe sengisihlanganisile futhi sengisitshelile ukuthi uzoza. Then masubuya-ke uzokwazi ukwethulela abantu ngoba thina ngeke sikwazi ukwethula njengawe. Ngiyakutshela ukuthi nasekhaya ubabami naye uyinkokheli ithile, khona la aphethe khona abantu. Naye wayesho ukuthi yazi ngiyafisa ukuthi lento le ifinyelele kubantu kodwa ngiyehluleka ukuthi ngikhulume njengawe. La engangifika khona babethi sizwile umntwana ukhulumile, kodwa ukuthi ekhulume exactly njengami abeke ngendlela e-right kwakunzima kakhulu. Angazi ukuthi kwakuhlulani. So konke uNkulunkulu nguye owayengihambela phambili. Ngithe sengiqedile ukukhuluma nenkosi, kwaba khona futhi abafaka imali yokuthi ngiphindele. Ngabona ukuthi uNkulunkulu ukwenzile kwenzeka. And futhi ne-passport yami yayisi-expire-ile leso sikhathi ngisekhaya. So ngangingasazimisele kahle kahle ukuthi ngizojika, ngangizitshela ukuthi hhayi ngizohlala kancane. Kodwa-ke wakwenza uNkulunkulu ukuthi i-Good Samaritan omunye umzalwane futhi a-provide ngikwazi uku-apply i-passport iphume ngikwazi ukuhamba. So sengineBhayibheli leli engilisebenzisayo engaliphiwa uNkulunkulu, nane-passport futhi engiyiphiwe uNkulunkulu engizohamba ngayo noma yikuphi la afisa ukuthi ngiye khona. Kuko konke lokho ngibonga uNkulunkulu ngoku-provide ngakho konke nje. Ngibonge abazalwane abathintekayo uma uNkulunkulu ebathinta ukuthi hambani nisize. Ngiyamsebenzela uNkulunkulu nela elikhona. Ngegama leNkosi ngiyabonga. Uhambo lwaba luhle kakhulu. Sazoqhubeka sishera futhi ukuthi kwahamba njani, kwenzakalani. Lana bengikhuluma nje ama-highlight ukuthi kufanele ube njani, kwenzakalani uma uzothunywa uNkulunkulu, yini ezoyenzeka futhi. uNkulunkulu uyazihlelela uhambo lwakhe, ezihlelele futhi nama-meeting akhe. So kho konke wena kufanele nje uthobele uNkulunkulu u-accept-e bese uyahamba. Ngafika futhi bashadisa khona-le, bakhona abafika bangimema emshadweni, kwashadwa Nkosi yami, kwaba kuhle kakhulu. Ngeke ngiqale ukubona futhi kwakulotsholwa kahle kahle. Yabona ukushada ngokwesintu ukuthi kuyahlalwa abantu behlangane then kulotsholwa. Ngeke ngiqale ukubona umkhwenyana ejabule ngaleya ndlela. Ethi I can't wait ukuthi ngiyolobola. Esikhathini esiningi abakhwenyana bavame ukuthi bebe sebebizwa or sebebanjwa ngenkani ukuthi koze kube nini sihleli abadala bengajabulile. Konke lokho nje ngibonga uNkulunkulu ukungibonisa uthando lwabo, nokubona ukuthi bakhona abanye abantu abathokozela ukwenza into enhle phambi kaNkulunkulu. NgoKristu Jesu asihlangane ku-episode elandelayo. Amen.